Pitcaio Ronaldo balik sui uneu player. Te perlu ngapdian subhai pi sesin siaga ke channel keconga. Te share ngapit yang ke video ngakarpat dari pi pensio ba. Pat subscribe ke channel welcome to share dan like video sekecongi. Untuk ya sekap mentah yang ada kubur sewa page hadap menakut. Hagan dengan jengkel kai ke Maldep ke Portugal persa ya ke Denmark ha ke ban qualified sya ke World Cup ke Portugal kalau sya rem ha ke Denmark Ahmad jengki fans ke Dobun dah ke jengkedit ba ke Portugal kalau sya berlim no ha ke Denmark dia akan dengan jengkel kai nelor bagi fans jauh ke Portugal kelasnya ukendit bagi Portugal kelar syarem tang dah ke way goal hak ba way player jong ke Denmark lawan ketep yang gol ha ke menit ke ba enyau pulai bat ke kam pengedit susu ya ki fans baro bat kam tam ya Ronaldo hak ba une player rupayo tep ya ke gol nam ta ke Denmark usil bread kum asil bread jong Ronaldo haman bau laya tep dah ke bau kunti bat jam dah ke bau sui kamut ba Ronaldo i bat pit kai yaune player kum ba le Ronaldo sisa udah ban kemen habau le i ya une fans jong leu tahu player ba it ya Ronaldo Andre kalau ke igi ke basausi bat namar ba une fans ule ya kena hakmat ja Ronaldo kamut ba kumba pendrem ya Ronaldo namar daga nega gol jong une orang lekai jong ke Denmark kelala ban penlim no ya ke Portugal ketadi ketau Ronaldo sausi te parlok kumno pedan on lor kane te singom hayo komen te tangum ta kubisi bun